Jambo lingine ambalo linasababisha mtu anatoka kwenye nafasi ni fursa bandia. Ni hali ya mtu kufanya vitu vinavyomfanya atoke kwenye kusudi la Mungu. Fursa yoyote ambayo inakufanya usiwe na muda na Mungu, unatakiwa uelewe hiyo ni fursa bandia. Ama kwa lugha nyingine, kazi yoyote unayoifanya ambayo inakufanya usiwe na muda na Mungu, ujue hiyo ni fursa bandia. Imebeba nguvu ya kukuondoa kwenye nafasi yako. Ukiona kazi yoyote inayokufanya, kama ulikuwa unapenda kwenda kwenye maombi, hauna muda wa kwenda maombi hata Jumapili. Kama ulikuwa unapenda kuomba, umejikuta haupendi tena kuomba. Kama ulikuwa unapenda kutoa sadaka, umejikuta haupendi kutoa tena. Unatakiwa ujue hiyo ni fursa bandia. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali 10:22, baraka za Mungu hutajirisha wala haichanganyi huzuni nayo. Baraka ya Mungu yote inatajirisha. Kama inatajirisha, lazima ikupe furaha, lazima ikupe amani, lazima ikutengenezee mahusiano mazuri na Mungu. Ukiona baraka ulionayo inakufanya unamchukia Mungu, inakufanya unachukia kusoma neno, inakufanya unachukia kwenda ibadani, inakufanya uchukie kwenda kutoa sadaka, ujue hiyo ni fursa bandia. Imebeba nguvu ya kukutoa kwenye nafasi yako, imebeba nguvu ya kukutoa kwenye baraka zako, imebeba nguvu ya kukutoa mahali pako pa mafanikio. Na fursa bandia wakati mwingine zinakujaga wakati ambapo kwenye situation ulionayo ama mahali ulipo unapitia changamoto. Kwenye maisha kuna vipindi tofauti tofauti, na ndio maana Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kutawanya na kuna wakati wa kukusanya. Majira ya mwanadamu hayako sawa. Kwa hiyo mahali popote ulipo, usiwahi waza kama siku zote utaishi tu ukicheka. Kuna siku utakuwa unacheka, lakini kuna siku utakuwa unalia. Lakini kile unachotakiwa kujua, hali yoyote utakayoipitia haitadumu milele. Ikiwa saa inazunguka masaa 24, hiyo inamaanisha ya kwamba maisha ya mwanadamu yanazunguka, majira ya mwanadamu yanazunguka. Inawezekana ni kweli saizi unalia, lakini kesho unacheka. Inawezekana kweli saizi unacheka, lakini baadaye utatabasamu. Inawezekana baadaye utatabasamu, lakini baadaye tena utakuwa umenuna. Ni kwa sababu majira yanabadilika. Kwa hivyo watu wengi wakiwa wanapita vipindi mbalimbali vya maisha, adui anatumia mwanya huo huo kukutoa mahali pako pa baraka. Inategemea, je, unajiamini pale ulipo ni kwako? Kinachofanya adui akutengenezee fursa fake ama fursa bandia, inategemea ndani yako unaamini ulipo ni mahali pako pa baraka.